ebe yi na kyerɛ na nneɛma akɔtɔte de ama na mmerɛ no nti yɛnhyɛ da ma wɔ futu na nso ɛwɔ video bi ɛno ne yɛ futu sɛm o yɛbɔ video no aba na futu a yɛwɔ no yɛde abrɛ ma ansa na yɛbɛbɔ video no mɛkae wɔ sɛ dank natural health compress omo boy adwuma Dr. Dank se menka nto se eye apomuden nko ade amensa ne ho opa apomuden ya resabe etiapo na omo boy adwuma wie yebrem wa bibiduro so mu a Dr. Dank wose se be ya wonyira na abetutu mi kan difa ne number no 0244 017556 0244 017556 sana Christ Inspire Ministry mame Abigail Santo se menka nto se wie yebri hunhum no abrabo no 90% na honama ye 10 ne senti tutumirika na ade bia tetu wiase abrabo ne asetremfa beda no na awurade be ye nyame amana koa ana na fona nso aya fona amoje ne fa hodi aye wode a osese be yakasa ne nwana abete ne nkantifa ne number na ne hia number ne 0249 263 899 0249 263 899 ofre na obeje so na niam akoto de amount obo herbal clinic gofo mu bo adwuma obo na de preke se pada aba no omuna sa de odin bema bia to odin na na so be ye dine wo mpema maniema akoto de amount no ye koso akai wo se ko na omumu a ommanuru na abani bi na obo heba ma apomden nsansi ni dadam obo se menka ncho se ne number ne 0249 761 508 0249 761 1508 na niema enko tote emfama golden dio se menka nchira wo se eba oba wa ho siesie mba me kwa hemfiwa wo se timechi na ho wotre no say yes wa call ba nchen ba papa nchen no aba ne senti no omode aba wo sha badwa so nwanwa so a to bi fasiesie ahemfio na se golden lady na eba onse na nanom so na agudi ayi omode a na omo bawura ahemfia ye hunu se omode a na ho nso so efe agudi de se na tie tata ho hu ne feu na mum se agudi ho na tie wa awia na wo se ye sika kokko na akono ndi wa agudi mu na tie na niam nkoto from golden deal for the yes number is 0544 198 043 0544 Lawson beverages papa we metere so anoma sorry papa Lawson no e wona emo bibiduro krogen enom no na osanso de nensa kroden AP wo so dilemma no na yeyo sa papa we sa de bibiduro sayade wa bebre yade bia tetu abrabom a wo gidie wa bibiduro ayalehwemu no papa Lawson se menka nje tumika na fa ne number no be chichire mu nyina a kire no no mbunguna haban mu ni wonje yade ni mfiri nsam ntonkone na fa hodi enya wodi a number ne 0248 61999 0248 61999 frena niema enkotote burugutu be manzu de no ani burugutu fufu no katrema so beto so amwetima memmene mo a ekire wo mia burugutu ni tu so ni mtwanko ade a suggest form no age ne hye obotom obi ehunu tam akwaje ya mbohu anse asa na afi fufu na wo memmene na wo lawyer wafa no eye burugutu nye ho nko a ayi ase apuntu obi a wo pese wani so ye odikan kakra nde menyi burugutu mfrim burukutu be mansuo se menka ntro se to bibobo na ne yema nkoto temfama afi nso so se opedo do atu no aton so so a ombeto so for mo number ne frɛ 0244 620 294 0244 620 294 na enema enkoto temfama bia de no ane club de no ane bio tunya bi sa abobo na ne yema nkoyi mfama abobu bi club na puntu bi atim 50 sa no no afili sei sofo aka atro se nsanyo na nso na no ane maami wi akwaye na bu ase ti kurobu ne de bia wo pam ne ho no oba ho no da ne ho adi untimi nyini mfiri bibiam esa program no enkoso nti de onim twa ye nhye ba mo nim twa ne ye ka ton se kurobu gusu tim fifiri na boduma enafu ya dai ba bi huru den sento ekurukura nkofu ani kurobu fo no de o magidini nti o mo ya no mo namba kura de o mo heda mfa o so de bra na bra betu dodo na enema enkoto timfama medisi kura na mizo wani ni ya 5G mizo ni ni ya 5G miz omo boy juma drink way dewu wani 5G no kan mbom dia na se asai kura wo number ni 0246 270 221 0246 270
221 ahaya sompa Asem Mpe Nipa said that be a mekacho 10 ba for aboy ntabam ye nam so nam fom nam nsu ase ba bibiala nipa timi fa na ho mfa obi aye nso ye fa ho enti anya trans na nese eja damu den asem bi akwaso social media na wotwe ne bosumi ye mu me ne nyina besua mu ade na ne ma akotote dia man na meka say no di for somewhere ofia ho enti after video no di for somewhere ne beto nkomo na afi no ye de ente ho ede abramo ye video ne mra sesie odi ahwe ne yasie na ewiase abrabo a wo bo no ni ani a ana asabi unni honhoma ye ntanye eja wo ba mu saa o obi wa ne ba besu ketu abi ti da bi odi na eja obi o wona wo fa wo nante wo ne so aho entwati akura ne yankonko yanim entwati akura ne yankonko MC a mo ma mente mo ngana yanko o hwa ne yekoso yi a maami na obi oni ne tifie oye store on eboa ne nkakra eno aba no pase fa abayi mame na afi nka menhwe na so hwe so hye woni ema won de onim se ne fipam ni no ada ne baketo na asini na so se maame no ba ewo fie no ohunu se ketua yi wani munyam chen ne baba no eno de ne ba na besini na ase fom no wo gye akura yi adwene ne ngoma wo besua ne wiase ne talent ne na kyede nyina na wo gye hye wono ne banim ena ne onim ne yasie no so ni honhom no so de onim se agye ne ba ma ne ho ato no o ton wade na kasa ne yamu se na obi nso ono so wani wo sunsum onya sofo but wo gye amamre dinti na ni hunade apie ho endu opie ho ano se dabi ade amami ye die na papa yi de na no baba batum na waboa ama sabita frache said yesi ji akura ya chede nyina akura yin sa aka ne de na akura ne maame nso se da de mu hwe ne ebesie pa approach maame no se de na wo yi afede ne oto na de onim ne yasie na te no aba eno se de na yo se brother ade na pese obegum anim ase no se anim guase ne ye de ne awo ye nam se kam obi ante de na asie o se na ma ye de mi de me aha emehame eno obo so se adan na akura ketua ya woto na so be se o se ne da ache sa ne maame se ato se de misi ya da sisei ontimi nya me sa krache metete entem agese ono a woni ani no onim ne asie no oni ani nim ne asie no ne o wani gina ho kasa no me yasa voice ne manka memi ja commentary no moti very fantastic mami said we see adwase me ne natifi opema se ono kra na boaboa me so me bamu ade na wo betete entem krache afi papa ya fele no se me se mani ehunu na me kura honhumi mami so opese o gidi se bibi akoso atene wonsem se na me start ne oni nkomo bi na hu se me ne mu fie wo de ba wonsem keka kire me mami se krache me ba me nsem no no wantima anka we efu a meka kire okuro mu ano ntimi ntina kuro yi mu edimbacho metete entem ne yekacho ze ko se kra oba menko wo de me so ye chinjefo a just show me your palm ne enhwe ne ebesie me ma meka sa nwa no ma me ne de nsa ne be kire no o de kire no no bo ma me de kire fia watim e kire ne last call wo ye yansa na opi abonten e kire na japade bi a ye ton a ono anani apoche no e kire ni nua bi ofre ne fie na nsan asem wo ka kire no afi a wo se na agu obai owie no se maame so what ya se sa de na American akire one se sesi ya je oba na adwene ne nimde ne nyansa ekura no nyina e de ama ne beya wote fom yi ne awaye no oba no ye bufo ye bonsam enye eja oba ma ne sa na me ka de aka se da bia difference am wo ka kire wo se abrabo hunhum ye bo no 90% wonamu de ye 10 pe o edu nie ne ya po obi o wani no mfa na ni wachi a ofiri sa agoro asem no ahomte na asefem so wa praja nensa na commissioner start no even ma me last call the pie free dem ba papa e ka kire no e kire ni nua wa frɛ na kura se nansa unua bi frɛ o se moja pade ba akopɛ wo ton na wo se wo mpene e ho mpopoye so e nam kwa so a eba okeka nsɛm baabi ma me gi ni sika de ye adwuma ni kunu ne nete baabi o wo sesi ye ne yasi wo mo ntem afede oba ni so na ate ni wen ye be me na wan pion de ni anke be ye mini wan pion de nka asɛm we na eba besie ena me bra na tia me etimi me yankwache MCA o de momo ana munyi nkonson baabi ma me na MZ commentary ni nyina na mama no ne wo hwe bi na de obe firi ehunu ne yakoso etiko ye Facebook ni ye YouTube no wo fia wo mfiri ade na meka no
na obi agi obi adi o je me bakura me oyi ni monyam nyina ti akora we be sole adane jonki bi badwene ho awon ti ase obedane wi ni bi badwene ho awon ti okosku ye be kire na dia wo hu na utua fees awodo na wo boro be se na adamfo oje wo ba keke ye wi abedi mu nkomodi for samu aba ya ne twetwe nkomo ketu bi na yetima di mu nkomo party ma abunto yam na ozo fa ho adwene sa na obi yam ahye no agene ba abone bo awuzo bi ba kuro bi agena abone bo bejo ade wi asibe ehunu tan wi asibe ehunu chen wo twin tunum wi asini mo wi asini odi bo sa man patro me mama kwa basofo Papa Mbacho boko dia. Boko minia. Da ba dia se. Yase adwuma ekoso. Enya Asem ketwa wo. Adwuma ekoso. Adanse ne mpanyimfo nso titiriwo. Na obo mu de ne yi ntranka ebo bi dinanka wo awusa de obetumi dikaba. Ene. Nta obetumi dikana sede ane ni pebi achinyifo no ono wanya ne bibia awie nso so obepede wo nanim. Unya ahwe wotifi. Sede wo kan wahunu ne yekoso abrabo no ayebo no enya ni so saawo oba ade kora bo wiase no ade san na ade bechi eno nti bibia usunsum na pie ni so da bia me kam se ka betwiafo bi so obi sika bayira ene me bi betutu bi ni nyina ya na ya ye da hodada ti tam ni duru ha na wakofa to bi ho twa kwam ne carbonate akwai se me se do mu kanu akwai jimi nti wanhwe kora na be no hwe ye frɛ na ni dadawo enti mesere se de be ye ne sa de we nyina nto no no di for somewhere se ne de ye nyina anim se SOMPA adwumadie kasi enti enema atiatisi ebi ne yi kire we enti wo betena ho ana obo apa ade bo wanti mu nyame so bo kane no se wo nyame so bo enye ye bi se minu ase nsu tobere ukodo tomatoes wo nsuo ho ne nsuo yi different mu nyame so wa hihye da wo se pebire ni nsu tobire ni enti we de atiatisi pefe se wo te wona otena wo kwa enema beko atia wo pa na enema wo sunsum mu no eyanketenkete bi na omogie o me so ngo omogie sika kese kura no mo ya ade bi ama wa se ne nkenye ya kura no akwaje kapreba no wode asew endi so body for some no so akwanche ne yanketenkete na ya no mu nim se akwanche ne kire ne kese a ena ebia adwuma na so fufuo se da na enkwa ne de pa ne nam gusu afufuo ne be se netim na Yesu Kristo shi abati music anya ntaso ne netikoko mo na fe ye nto ye nyane hwe endi mesro se ne se wuti ya Asem ye ba akope amna mo apese utu bi abodi for somewhere ho ene ewiye biri ba akopa nyame ayi no a wakoda 3 years adadwene ho asere nyankopon ya konchene se nyame mente ase ozo bi bom faye wona wo no ne mpa mfie num mfie nsia na onya emuaye bia aden no ati da bi o unkwa na wasere masade yo amede mawo na ya dimkradu atum se de upie wo dem akwa abonten na onim se nima pa bi wo ho na ode padlock ana safo atum no saa no mso nim so ba ye nima patia wo to mso atum saa enti na ye se ofa kwa wo na o chiro di for somewhere so bi ba man fa hankachi for white wo ba atwene di gum twento a obo twene kuro de aka no de odi for somewhere secret na wa twene nyina na wakoda so 21 days eno wagiye saa no ana bia de ne keke hu saa eno na ebie kire enti sa wo bebra na nkanya nwanwa enye nwanwa so obi atuti asori fie wo bompa ye san ya konchine san hunu abeti ekunu na so ne mfenka sa ho so na mo ebeye still enye ye mesi menti ase o enti sen na no odi fu samu eme ati ase hwe kodu da so wo bompa ende na kase bebie ene wa kire we ni enti ne se wutie ya mesrew simple ne na woka ya no mechechi mbia nka se mbia nchero ye betumfo se wo ho a manya achinyi wate enkwedi obi achi na empanyimfo no mbu be no na ti se ya wo se obonto mfa no mokawa woni obi di agoro hwe woni buchi aho na di agoro no na ebase yetamsika ko yi obi afiri police station ya be kwa ko yi na gyawo enti mesoro sika ni bi be kwa na wo so wo be ko bi saa emwa enu nti de pese ka kosia ne se ebia no maame obi maame asoro akoba ebi te se odi for some ho ahomaache abe ko ama no bia no maame antimi anko bi enti
wa kuma ho anyini ene kane na nipa odi be 20 years kwa no be kuma se kwadwo na azobotom fo ankwayere wo ene so 10 years nyina nam bosu make box mu pempa boy enti wunyini sa no a na obo abura bantem entena ho ma enkuntia wo na odo garden manwa abewinsa na wakotwa ayi pampuragu kon abeje ho a ade na kase awi ase no enti ntempa no me ne wa nka misi so a me hwede aye mo ofa bi me nua bi hwe ye wo fie bi wo ha si ye yi a ba se krekwa ni lai car bia private car bia ma ifie no wu eyi ba okọ ye ni fie ade che ntrance na so na de ko be mudiri so bibia ni we ye mfa ka ye bibia efie no hu wu nti we de ayo wo fa bia na tumidika eno ne ye ka ho asem ti se ne wete wona wutie na wo fa bia so osi so na wo bobra pa na wote behwe na wo yesi antempa na abodifo samwe ho wo bai enya de bimu bia eno anso oboso difo samwe maba SOMPA mitie mu na maba wo hwe wo niema bi bobɔ mpa ye ma wa wo se kada che wanya sika bi da ho wo pesa wo de koto trotro na wo to wi abepa ka esi fitem ebe se mfie mienu ne sika na kokam die moa wo to ka no a na o ma gi twi no sunsun enti memfa ntoka na wo die pa me se obi timi ton pie water eho na be ma ebe frɛ no eho awale no enso ka so nkoto a wenim se problem man enti mesrew de odifo samuel kan se wo ba no ho a na obehunu wanim ne yesa wo fa se nyi wono anka ni se sa atade bi wo kra ye nhye nkobɔ bosia dabi dabi wo kra ye nko bi wo nkɔgye ade ene wo kra ne nkɔ se afiwe mu kra wutu kwa ye nyeyie ahenie no wudi na afiwe ma mienu bewu eniema se niema ekoso aye de yehunu hwe no ayetete wo sande se aye di agoro enti mesrem so obi anya ne sika o antana wo kwasa wo wonko frɛ mu nya ne hwe na wo kopa bibi odi fo sam hunu se sika minya empa we na esembo esem di bitua esem di bifa opanyini otetrotrom ni isi ohia number ne pa emfa number ne ntuya se da bia me kasa number di hia san di nyina enti nei se wo kɔware se wo kɔton niema se wutu kwan se wo kotu gala ade bia akoya pese wo bɔ modene se edi adepa bebre wo wiasim nyame bɔ hye wo hye wo no wo pese o fa ni yie pa age so obodi for Samuel na wo ba ho a na wa kyerew na watimi afa ni yie ntisa nipa ni free yafrum nipa ni ko di agoro nipa oni ni ko school beje wo hyebre ye nyame si besi fie miensa tokokofo ni nyina obeje agudem na woni ade ya me yapa ono so waje onyusu o le bi ankwaji kokofo no wote magana fo di wasi fie ni obi atram bi onyusu o ma nso onyusu eno ena odifo Samuel se bra mu obi nyewu nsema japade entra ho sunsun number ni 0246 6671 17 0246 6671 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 Ejaba family house no nsia pepepe no atrase na wapon no me nsia wi akohome na oye adwan firi duada kwesi memenda kwesi ada ba ko konfa home wo de sade bompa ye tai adia wo ye na chise nyame ommoa na bibia enkoso bra na onso akasefo atitiru hemfo no na abampanyifo adanse no no nkwa na yeso omunie nyame se wonsu bedi na obedi ma na ye nso a ye odi for Samuel Ejaba family house. God bless you Mr. Jamna. Sompafm patro boko nyame adom adwuma na de mokra na mo ben wa munim ne yakọ se menhia de adanse nko a adanse nko na ekoso menhia bobo ano Ejaba family house odi for Samuel so ye woman bi a ono watra kwantua watra ben fi bebo de wo hono emfa oba menhia no nyame adom Monday otu Monday wotu bro several times wa kwa you akonto de emsam ho na no omunu dia dance ni nipa bi odene ko na emfa bazese wa kodu wow we are making Monday oko de ekada ne so na ne wo fa ne bra mu nyina egu America na wa ya obi anfi no oba menhia no ene ne bra afre ne se obi tu aka ne nyina de ama no je promise and fair atono so no emema enye so nhia mema no ye wo de won nhia mema no kula ene wo mo ba fi a oba na be ma ni be wura fia no wase dwan ko oba menhia he bobo ano no enyampa ochina ye ko wedding yes so ho enti na adanse bebre na ekoso menhia he bobo ano ye wo de ono atena dwuma mu wo ma bia na no omono de ne ba ye a
also wɔyɛ police adwuma na wɔyɛ adwuma no mfe bro de wɔ ne so no na nkora fantasy nyina obi anya promotion wow watena adwuma no ma bɛpem nnɛ ɔmo na de ne bae afa ne ya friend say ne time so be promote no boy eti ba bi biara wo no entena se say court asema wo mo do court asema ba ada ho mfie wo ha mfie eyi a enne ye di wo masem ma wo no won na wo mo asase yantam da ho no mu tu galamsey guy bia na no dwamna ne eba wo besi ne so wo adwuma mo ne ba wo se na asase se de tie nie na so okotu ayi ne wie a obewie no na ayi kanko na so oba ya ye kire no na ye kire no code no ma no koye ye no they say o se sesi kanko so ni scan father mvu o se sesi kanko eti se asase bi no wakwa akwagie e na e de ka blawa entrance ble kuma se me hia hembobo ano be se odi for 101 na on kire odo be kwa koye wa asase ne so na asase kasa o kasa kire asase oti ya wo asase bia ne amamra wasa wo yema no na so wo amamra nhia bede no wo amamra wasa wo yema asase no eti bra se kana amene wo se ye court asem se ye nugu ase na ye de ato so wo bro kuma se menhia hembubu anu ho de free dwada kopem me de nyame yi ne difo no ye adwuma so na wo hwe nyame ma na code no o de ma no tua wachiri kama wo achiri ka no kwa na eku bibia no wo je tua wachiri ka no ma wo se pe because wo ma bia wo de ne ba ya na wa yale ada ho no ma de na kom ye de na china abosomfo so ehu no emfa obaye odifo sam wo kire no se yenko tua na chiri ka ye tua na chiri ka wie no wasole mabusu ne de kadodo wasole numba baby a won amani a wonamu no ho awo na wonwo wona wo ba wo mutuo machiri ka wo nya awo no eye bebre enanu ya be na otwe miensanie ena lady bi eba ho no oni ne kuna ba wo ma wale be 15 years ni bosome kura mpa ho da bosome empa ho da 2 weeks emai o mbanyam oba ye tua na chiri kama no 2 weeks emai ena oba ye wose penya mayo wose twen emai yesu eni ahuru sisi ye nya abotere ma abontoyem twen daze boa abeka enya aka ne die aka etine ehe na wo spiritual marriage na ato so wona spiritual marriage ato so odaia woman bi wose wote asore dem kura ne se otonkwa a yetimi ya no adwuma wote asore dem ho na ye preach no otonko no na awon mo we no ni abawe no okay oba me hia ye bobo anu na wo preach oba bitimi ye na ni san otumi se o ye enye me koso numa enye me koso enye wo preach ni na awura dabi enye me koso na ni ko san na konko be ma dan to e wa so dem o ba ade omsuna tenen mo ma ba o munam of ade okay what transfer dem okura na when say dey ni wura be bandi no obo alo o transfer dem okura na spirit ni na ba beda oba manhia anye bobo odi for some kire no de wasa woye okay enesa de no ejai eti ba bi a wo ba bi a wo tie ebrem entrance ma bibi fa wase no odi for some wo ho no ma ema oba ni hu ansa se de bia ya na adwamra kan se wo ye garden na ema nwa na mewe ansa na ko twampa mpura be kye ho togwese ye man to kwansi ansa na atotu bi toto ho no mo eti eye kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house nyame nipa amane bia efri juada kopem memenda kwasi adanko a ena odi for oni di for the match mu di ntimu ba ya na yeyem ye pa hello kwagwe wahu agratum ne yanko wo de asem ne nyina na menwan maka no se wo he picture ya de to su ya yenko ho de nso kire se ibi wi ase a enkase bibi ni wi ase aso odi agro se ya keka so ne ma ba yira no na nipa bi o ba wi ase no enkanya ne hyebre a wo de bae no nanso ebi a ye dware no na di wo dware ne kwa na ye ne hyebre hwe ade na ye hwe ne sa no e wo ho me makasa ase mo se nipa bi ati wi ase bi a wo dwin se bibi ni wi ase no enye wo mobo awon no mo we koso ama me se Ghana nko ane ba bi a akura hyedem ne wo su a obi timi feche se de asramaye na mpanso ye ni awoto tini nyina gina se nipa ntina wo kwa wo de me se de bi ameka che wo de di mu kwa no kwaje akwankyere simple kwaje akwankyere nyame ya doma
and no me kosudi for some dance and so. Okay. Tinyame adoma e brada. Yesa wo fie ha. Okay. Ye kajagum. Nti wo a woto a wo hwe no. Se wanka so hwe wa brabom ne no man koyi a. Wo ba no no ni made kire de na fede obai. Ye exam sa na fede. Enti sa. Ya ye ni we bi. Akwada na sabe importe gato no nya ne pe. Obi wa ye sa na shebre. Ni nyina se so soro waka. So ti ase baby a wo ko ne bi a wo so ba wo de odi for some aya. Ajaba family house. Ayen bobo ano abomodi tu na moko. Ochina wotrase. Okay kwaku. Ya minshira mpajo fa number ni twimbi. Twa 20 minutes alumba se wo ko wale. So ye be ma so yo ba. Okay. Fa okunu picture we picture kwachiri odi for some what say be ma we. Ye nsoma no so me wa me de. Itimi soma be me so me wa. Na me say wo be se wa beti be nu wasum. Be na atwi mienu pe. Na wo ye be ma so na soma wo ye so me wa wa. Awurade nyame a. Shed we se ka wa pa. Awurade a. We shemu a asa wati moto so akete kire wahu ntimi sraw se wenum nyina mbasa be kwaso abro di for some ho san wa wale bro di for some san watu kwai bro di for some san wa bobra number no ni 0246 666 71 17 0246 666 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Ejaba family house ko ho na nso ko dia dance na nyese nyame bo se wo sen pra na wo utimi fu na wo na untare tete na wo no no say uzu sakwa na abo life entimesere ko na we dey fa 1 minute bi chami ye nia ye nsantwere ni ya wanyini won nsantwere adwum ayi Chiamitachi legend Chiamitachi bema wa di ni birthday na Chiamitachi birthday no aye ho ade bi na o se ni birthday ni yam ne ma nyina na ehwe no Chiamitachi Chiamitachi the birthday inspire Chiamitachi so obedi o da so di ni birthday was so need that na Chiamitachi enti ehwe happy birthday na yire ne ma namfo ni nyina omna someone that the number nyina birthday asa mo we share ha no bi sei da bi ya we share bona ba birthday ya chede o nya purchase na birthday sa jaman kola abaso bobi wo ha the boy nza sa oye bo pa na ati asa ye boje so wiri na bema Chiamitachi midi omono nyewu okay bema ma mencha me ne obona danfo bi omono ya danfo bi ye fe na bena de o de chem so ton ensa na bena ba de da auto pan ko man tawana mo bre no madam abena ba pano ni ne papa e friend controller sa na be hu no de chem so no be kafam on the kafam man one latisi fo ni be animu de chem so fitemu wo de ko plaza no ne ton sa o pa no abena no so ye kan wo ye oba yo na bre bi ko kuma o sika ko man no ko kuma o sika ti abena wo ye ba ye chia wo ton sa obia nko ho na bibia bi wo ho okay ya do be sia ya bre lo ya bre lo ye tie nya mi nshram ba bia mu obia na onya mu kase ye ko computer so dia ba sia ye computer sia ye ko computer so dia ba sia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no tutu no. Oba mi tini kura. So wa tutu. Ayo senior. Me dey ade adan heba product am me ti de bia me na no mu no chef. Dan heba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. E na o so problem there. Senior. O see dan
Okay. So on down okay. Okay. See are any na every Sir, really yamisha. Someone do about friend dank about tonic. When my view Minum pa na sinam to me na nam to me down so. Me be no no. Oh Charlie me taibo papa. Sir, see ah. Madam fight okay na so say. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje. Me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntana se. Na so me shia dank fight okay. Aboa me pa yini na from my team madam ho. See every pretty as that it. Boy. Yeah. Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA adebedie nkrato yi ato eja dem din eja dem din wa ye beda ma se mo nya mere no mo de atwen so mpa Asem Mpe Nipa me akọ ye commercial break dia ba ne American cho ketu abi ni se uhunu ne yakọ so agudie palo na ne yakọ so no ofa me da se chia ye tifo MC amesra mo mfa nto ma ye na obi a oba ye nche ye time hunu ne ne emeko me chia ye tifo ne ahwefo nyina no kra ni nyame ani ni ye nyina ebe gi atum se bibi wo wiase ena saa ne ma we nsuso akoso afiri abode ayi abode efiti ase ebe pem saa bri na ye besre ye tifo ne ahwefo se ye mfa video yi mu nsemu yi enya disuade na ye nyire ye ho ne ye mompaye koso enyame na ya adom na be ka se nyame difo yi be pie ho na wa me pie ho nso koso abofra ketewa we ya wonya mfie mienu a yayi ebi anani monyam ede ama obi ba ansana bofra we be nyini a wono a wo be nante hu na chi ehu so obi agene hye bre firi nsem no na wadi mfie be dodo sei enti ye besere ye tiefo ne ahwefo se bibi wo wiase na ofa de me no durume bi aya na me kase ye nyire ye ho mompae ne se ebe den na brewati aba wode ne ba hei se me wo boni bi de ye na brewati abehu ebe ye den gise nyame emom na be ya adom no be gi abofra na ya den afiri nipa bonifo bi nsem enti ye besere SOMPA body no kwasem ni Bible kra me eti ase ma ye nyan pai boda ana ya na nya mbofra nkwa o ye kra mpanimfo no kra na he den ye obi kra ti mechi ya na bi a bibi wo ho ana wayi ye kan se ya wuo mu ene ye dwale mu nkwala amofra ye dwale mu ne nsa ne mane makola bi wo kra ye wo na oboso amoa ne nsa edurum le bi kwa wana ye dwale mofra no omuso ti me je sa adom ne free mofra ne ho enti ne ye besere ne se ye nyire ye ho na ye mompaye na ye mfa ye ho ntu nyame so yiye na saa ade we die eye nyame na ne betimi atwitwa age ye onipa da sani ntimi twitwa anye gos enipa ho ohu da bia me ka me se nyame anya ya dom a nipa da sani o meche wo nwe ana wo meche wo mene wa anim no so eno de onim se nya den a emre bi betimi ati ano na mu do be ya honhum so be de no wawu na mu honhum de na ka de na de ban no eye mpai bo nti e be sere nyame se wo hu ye nyina ye mobo na onye ye mfiri sa ha oni amane ni nyina ye mu ofa me da ase awrade hu ye mobo no onye mfiri sa amane ene enema yi nyina mu na nema entimi enkotote mfama ye mekoso aka we se 21st clinic ya sciatica hospital kasia ewo Kumasi Asantemamu ha omo bejuma papa na nya Asantemamu ha nkwa na omo ba bi de so oboase enkran sunyan nkranza tachiman ba bibia wo bia wo pet 21st clinic na sciatica yade na wakutu ase a ofre wo ma nsa be kon mo anokwasem ne ne friend so ne se ko base nkura mabobo so ebi ni ho na wo ho na ode hye ndadem na kakra wo ho abetima buku appointment a oyini doctor ba ko ne nurse ba ko mo abeba abehwe awofo no ma me no nua no kunu no yire no ompra no ba no ama yaresa ayene dia na inshira akan awurade nyankopon number no 0540 13311 0540311311 21st clinic ebiem eyiyase omsensan abode migina ha biemu a na migina ha kai wo se 21st clinic semen kanjira wo se no omo de professional treatment bi abaso no omo de trauma no nefo
ye nuanum am wo Europe omba Europe to am no ka say omba omunyansan omachi oma yeso omne mu boade mu akosi buronya brese be ya benya homka no wadi buronya na afirie ne 21st clinic yi na doctor fo kukudam enum e de ne nurses fo miensan tuato ayenwotwe enam Europe mpatam ba bia mu amabuku dada no samiro mu di adanse denden de ye twetwe omo beba videos e bebo ne ha no esewani nse o ka kire ma me no mededa dem abrofo aje o mato dem ye tritu omo abroni bo omo ho ka no ye yi omo nyina frisa mpunjwe no sciatica ni siroku ni de 21st clinic tenete it was a number now we Europe baby and audition bi wo ho now person only treatment ni bia on frɛ number ni 0244 915 116 0244 915 116 so phrase 21st phone of Asem Mpe mo na mo hwɛ mam bibia be koto te dia ma 3A co capsules 3A4 omu bu adwuma wasi koko ni sisi woto ano sa enema nkoye mfa ma koko na ma obu kompamu a untimi mu adwuma ye koko na ma uja wonan a obonza wo chimna nwenwen wo sen enema nkoye ma wo sa ama oba ni free say unye good ama oba man sisi ano age adampamu a koko na yesa ade no wo pusa wani obi wa na sisi ne ho sa na ebe pone wasi nom capsules ibi na empone ma hotomra wo number ni nya review number ede number ni 0546 107 107 0546 107 107 unya bossa number ya beti wonka na wabo amane ma akotote ede amount express group se men kan kire wo se account to some the one farm down ma why mistake kese pa ne sent ni so be so tukwan kwa amanoni kuro bia so ya news kan ni emu a mpacho ya 21st clinic wase Canada dia omotenete US eyete UK otenete New Jersey otenete Germany otenete kuro be na wo pese wo koso nkuro bia pese wo koso o man fufuro mu ya amanoni dia ebrabe dan omo na omo mu amaniema enkotote emfama kumase ya no omo watafu unya form number na ofra ombejo so amaniema kotote dia amount o number no so dey pa 0555 55 00 67 0555 55 00 67 no fret 20 express group for ombejo so na niema akotote ede amount sukui ni Asem Mpe Liberty conference ya gokora mo tretwe ni ma we bro lu mai so nkika Liberty conference omo baduma papa o man ne yaw adubu ache ewie brewrade apaja papa na ahwe ne hwene so aye hyenhyen jonze ngusira no doso amana ni kosua na jeje ni suo sa me so obi anya ani a wo hwe ne ni atimu se nipa we wanya ani o man ne yaw adubu ache wo baduma pa wo jubiri park ho a nyame pa on the 31st jumadi ne koso 6 am na wadi juma no ahyehyɛ so jubiri park wo said ya munyina munim so ye no said one mo bom pa ya no pa ne ade no ene bra ebe hia se this 31st woni ne bekọ akọ hia na mabom nsema botwe ampompa ye ebe si edameme ne da ho ebe kotote pa ti ebe se so bi amfa no hunyim onto t-shirt onto hankia tumidika beto to nyina bi na se nyame nipa ne tisisa no hu so sa shata de ne sa reflect connect maniema ekotote de mount because na yenhyem wo jubiri park wo for this edition the metro say yenyina be ba boy ensema botwedi ampompa ye OCP fertilizer first ye kire wade no abo na de tonum sa upoli ya na sa semaba enti OCP for se men kan kire so mo OCP 15 omo OCP 10 omo boy djuma mu djuma die nyina ne se fertilizer no atosodie biara entos makonya adoa ne yakeka hu bia odi gusu ba na ha fe na esodoso ma unya bi afi emo eburu no nso so no omo ho fertilizer wo bo ne sana omo ne be ye fe wo buru ne be ye fe na niema akotote e de amonto omzi to bia na niema akotote mfamo number 0555 909 437 0555 909 437 naniema enkoto diva togo ahaban keke Asem Mpe kancho sa azigbirigbo zo nkaru kago ka oso wo juso
owo joso tena che kuruma bomfa ho ano wo ekwan wa wo tra joso a na du che kuruma next 4 town ya fe ni bomfa ho ano wo enti wo se men kan chose bra jusu bomfa to gwesi spiritual ade bi etete say spiritual money say wo ton ade a unhunu so diska to na abete so ebe ma ba wo ncha na oja hokọ unya ba me ne twempa nya na oye ho ade oba obo ne ho ka bia na ode wasimu a to gwesi odi say adwuma no eye beto aba wi soja ni police ni beko akogade obi nim ni ebetima sidi etu obetima akasa to gwesi sa abambo ni nyina wotutumiri kabra na onkyere wo kwan no se ba ye beduru obekọ aba asumdie na asumdie so aba wabobo an to gwesi fa na number de de ne nkyeremu ni nyom fama number 0244 484747 0244484747 Apostle Amagashi Clinic papa we were boy juba papa was one of the baby dry hwe nkofo de machines can no de nani because na na man nani na de aduro ni share nensa entiti aduro no uni ani ultimate haban no enu ti na man aduro ye sharp sa no Amagashi se men kan kire o se fa na number na frɛ no na yare bi etete wo no ontu ase yemfa ma ha wose so oba na ani na di wachi a odi kan pam sa de ansa no de aduro kura account Amagashi number no edeye number 0544 580 0544580938 the Dr. Amagashi no okona so ye obebo ana niema akotote ede amount afi mun set up na niema nkotote mfama ye kwaku wa hu ne yakoso kwaku yanche tifo mamche odifo Japan ebi owo bia na se no chapo jide nyankopon akasa odifo Japan o wasko ebi owo biam chao kwaku de tew ade hwe ye di bibia di adanse semse ya tran fidie so ya kasa ya ne drum ebi ho a ye be kan se enten ho kwasa ewo hwe on so hwe mu akwa abusua bi mu a kwaku nipa ba akofo no nko a ne ma a survive sa edrum ebi a ma men kasa se manya modern bo ye obi bo ye bi maybe one kasa so the Italian na why you won't go for beer. Oh, but we are said you may be any one ye be. Oh, your breath for your breath for so no man. You will baby on more your bar or your married material pa. And so Bema be a man of Ada Bema Bebana Quamono. Sada na any bay, Nankakas a wedding boy, yeah, within bed to his nice. Yes, I know my way. I shall say the no mama. And here the spirit you are dream free baby. I second thing. Kwaku na sena bamono. Oh, e kosunya na bam. Enye said you starting one. Me na make a chiro. And normal way ade bia wo hwe na nke ka ne sa de a. Ti maami hu akura yi mobo. Akura ketu e wonya ma wiaze. Wa hu ne mobo. Wo je no. No de na ade amane ba de boa. Yeah. Na we ba de ne hu. De na agudi akan. The number na me ubetuma hu obi ai ko me hu wacho ese o chia no wan chia na e beka se o kire ho asem nyina no wan chia na o beka se o kire ho obi kura frew ana otimi hu obi no wa bodi ebi kura che nipa bi a wasesa Ghana sam ugira na busa se pacho me refi wo oh esi e onya skada ba ye we fa ho be disa afidie we utwu ten betima yi na woni pa bi we futusam se drum me bi ani pa ye me ni na okakra kwakuya na me na me ye ni ani de na so ba bi ho no mo a wo kwa utimu se we eyoja etiese so hu makase wiase no wanye fast ya amna no betom because we maame ne wo ukwa aduma na so ko ba bi na oto ade obo se maame na okoto ade ne ba isu ano utimu je se maame fa na maame na yi maame na me pentam maame ne be dan na maame Asem why dey pa o ma me dey bed na because akwa bi wo ha dwen eti wo to ade ye me bai wo so no wo utima adwen a wo dey konti wo do o ma me fa no ma me na yi ma me wo bed na ma no na ye kai kan kran ade o ye ne mpanifo yi na gwaku ma me ka sem bi se ye na me bi kura na sabe nkenye ye hyebre ni o e wa kwan bi so na Ghana hankwa na Africa ha na abehu sa no ma we abroche hu bi da ntu na abroche ba ifo timi tusa ene ye demonstration na pese nanti krom na ba na afa police fo na ye bom ho ban because no ma papa nkwa na edai wo mo de ba kronum aha ye nyina ye sabe koto egungu awam emfa eti wo hu sa akwara no o daache hwade a wo ye
na nshaka wrade se no na ye ka se wo mo wani na wo de atete no ye program bi se na no ma bi ba wo maboa yen e wo kwa bi yen so yen wo mpie because they do nothing wo bi wani pa enso de shawo wo so ma ka ma report ma ntimi de me so me nka hwe wo se na me ka me de ma samba we no e me bi an esusu na ye top politic bag 18 sata na do make pada na ade nya ni na 18 mu yo 18 ni top politic bag me kai pa papa no wani papa ne ka kire yesewe bla na wo ko no enkola me chimekire mu ya mumu nipa na nipa ye kwa ye hia wo no mo na ye ba nso a sa wo se papa na wo ko no buru nyan ya chekire no ya na sa ponche ne ya chekire no ne ya chekire na ko no ahoma na ya chekire no e bi twe fom mo se me pa mo mebua me kotia ahoma no so nko ampa papa ne kotia ahoma no so ya be ma gina ho e se wo fa ha papa ne yina ya wo ko me kai pass mo me refida na papa ne fere no se woni me de ntia ogina wo twetwetwa ya manta mo bo nya ye bekun edumre bi ye kan sem bi se ya no binim sa bosem ka na wanka santo to no etu de wo fie wo ma me ma wo mu nyina ye basa akoso mansamba wo mu nyina di ye ka yi ba wo cha wo mo pani enso ye se kwa horo ka o ka se ye kwa e wo kwa bi so na na ye kire se ade we e koso no age Ghana kwa kuma mfansia ne enko na ye brand ke wo bi kan ho na me the story sa mi se bi pa na ka enne o de enyewe nya me be kire me bia be ye fine o hene ire Okay, anshan kebe do bi edin kone. Enya she. Ofa mama na sina menchia yetiefo ne ahwefo nyina ma adwoa enso so etie yen ewo UK mama menchia vidation so ne mate Asem Depa Mr. Stabako nyame adom ne ma no be se na yo senum omu nyina nso atoa no ho nte no ye da nyankopon ase na mechia omu nyina ofa ewia so eni esenka se bibi ni wiase a nke ye danka yen topuno mo medemano be city a web makache obi ase ewiase wo ho a nya daje efama wo hu ne na daje nso efama achede a nyankopon ede adom wo a eno ne yefunu aba no se wanya bia kita wada roma eye susu jeja wo hu ewo mu se nyankopon ya ye de ho ehye ne nsade na nso no se wan susu enjeja wo ba na wo de enema bi yi ho ano obi ti kumase asemi menda bia wokọ eye nso no ebi wo ho eye bi wokora emfa ne ho wedding bi wo ho aye nto nsa mfre no obekọ akọpa yi ye frɛ ne sen jollof bi anwisie bi asa afam kakra eni koko anase malt kan ba akọpa de abenti no ubehu de fa ne ho de emfa ne ho no de achi no ato ne ma e de agu ho no emi sister Mpacho ene de de so hwe we mami no asesa wo de akogu ne dem enu bi na ye hu no wa hase no mu se wanya daje amfa ma wo ho ene wo ma wanhwe ya dache no wo haw ne amane ne abeblese ene ebeba wo so akwada bi wo ho ayese ni ti kotobi odinam ho ni ti wuye bi wo de akira wo hwe awa bon dodo ne ye piepia akra no sunsum na tiko enya akwada no eye wo wo fo na nkasa ena o ma ho kwa masa ade we se to ni nte no yenhwe ya daje so ye ne enya brema nkwada no sebe ya ene ema nyina so betimi akoye di ama won mo dache me da sofa Awurade nyankopon jawo sa fruit we bia ye ba no a afutu amede ma won ne se engozi da oba ne be hunu nyansa no ye ne bambofo mensa antra se wo hwe Awurade anim biem onim so betima hweso nti no de bejawo into was what the phone took and we ja obi talent nu o ma obi miensa no ma obi baako o baako no de ne de sie na Awurade o de fo na o de ja o mo ne o ho no wo nwuye na enso amoho ban amvo amom wankwaje adwuma na anya amom o twen se obehwe ne obi aye ne mfaso e ba so ndi abrabomu no saa na tie Awurade cha wo ba afre do de ahoho de ne hutumi nyina ma so betima gina ma wo ba dima me ya sole nante kakra ma wo ma wate papa yetu anamopa ma wo ma usunsum nkata wo ma so meseti ase no wodi nkomo bi na mani nisu mi nyini na meti ase o se me wuya me babia nwuyi ampa ukwa abusuama bonze we baba akwa bonze we baba wa wudu up to ne mesi anya ne ba bi ko ne babia mfirimu me nkasa ye nwu but no wo nyina so bi wo honhom bi ode ta ne machi se enkosi so obade mfi ode be ma ne ma beso no ontwen makwase ya bi mpie mfiri kwa mfiri na wora ye kan cho sa abrabo mu no wa na ade akora na ba wi ase usunsum ne nam di ata na chi ye wate etom de bi ma honhom kasa nkyira wo sa
obi na ne bakura we yi a ka we ni started say go so hu ne yebeye ne yembe hye je ne ban se okoma no fo na bibi badwene ho awon te ase e honkofo bi o mote sa ma sunsum munye duru wo ma ho nye sa da che pa so obi ya abre watena fie ani ma ya twera wo ye na made gu ne ho ne ye no anuane change ne fridge mu ma no ma me wunya bi wan ya koda hospital kwa no ba be sra ho be ye de ne bi se wan ya wo mani nyina be ye nkwase ampafo ye di gya wanumre se abrabo mu no ye be sra wani die kwa so ya ma wani enko wo ma ho na enema enkotote emfama ho ni oba na nya tenase enje be tie na no mu nsam no enensam wa ho asem wei ano de ne papa before then ye nko computer so de die me na se sie me bape me de bebre na ya ko akoye ni ye bie phone line atuma ma wate ma abunto ye sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wode she durin san. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogusa shem jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Owo no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very men's you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye oje sunsum kronkron ni moja yay edru hopiemu food for thought addition omayini ya wadubuachi onyame akowa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho o say there we free asomafo sam etiadio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiadio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de wo be enie wase fa plain paper na plain sheet mienu dia wo nyina
hyerogu baako so na saa dam wɔbɛbɔ gyafuruma deɛ ha yi nyinaa yɛahye no wɔ hɔ baako aka ho ɛnneɛma papa a wopɛ sɛ si wɔ w'abrabɔ ɛno nso kyerɛ no wɔ so hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ candle akwankyerɛ na fa wo candle baako ka ho na ɛno na yɛbɛsɔ na yɛde abɔ mpaeɛ Liberty Conference August edition the heat yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛbɔ na wɔnyame bɛtie si ne bɔi ni so ɔman ne yɛ wadu boakye na ahofadie ɛbɛyɛ nyame ma deɛ adwomtofoɔ nie ɔwura kwaku gyesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wɔnom na bɛto twom ahokeka kwan the heat August 31st proposi prempa obu adupoko Calvary Bema kokodrufo deɛ friend is that what sere dom no wɔbɛkanya ne ho yɛbɛka yatamfo egu oh glory hallelujah oh glory hallelujah ɔman hene yaw adubuache me name no me Kingsley Goku buache ɛno nso yɛ yaw adubuache buache buache fo no de nyame abasa ne so ya na honhom sem no ayemmo nyame be kasa na bibia akotote de amaye ɔman bibia obi awrade nyankopon hia na onye okase nyame be pagya ne nsa ame yasem kunimdifo owo me mpacho bibia boko de nyame adom ye do bo ade ase mpacho efrema me say you abnadoma ame abnadoma afiri he ifiri yoso besiase ejoso besiase hyew besiase wo ambo owo me mani nsan ede na etete wo a ofiri se sompa Asem Mpe Nipa urade be fa yeso aya o de bedan sofo bi na abu me nyame nipa abu ane o we ba ne say ye ba yi ni obe preach o Central Market okay sofo na obe preach ni nua na de ne bae de wabu me no e fe ne dane okay o ye gidini ote domi abra timo ho ana ni nua keto ne bae no obe preach na me je ne bag si ho timo ho ana odi ni nua ne bae se ne bra panyini ni na me ne fa yonko obadwom a obesame a no okọ o ton ade o dwom kejetia okay na okọ namba to yede na ni nya yonko fa okọ na asori ana me nkwa na asori ni nua keto akofi na bae ho no okay wona ode ne be kire me se ne bra panyini ni ti bra ne ba kurom a no afa me ho ne bia me ne di nkomo no okọ nti 2022 o ha no ka kire me se ne ebedi bronya anti Abraham Esra me ma me ama me gold bi na gold ma me ne sosom da yesa na me obi a me no nante ya che e ba che o mani nsan eye kofi no ana kofi ni nua na e be kan kofi ni nua no okay Daniel no okay ana obe kan kire me se o ma me ama no gold bi no so da ya ma me ne so nkotu gold no a che ne ba bi o nyina na me se na wo ye gidi ni de se wo abetimi abompa ya akutu ana wo se on de wontimi nkon ba bi ade ne hye no che so kofo bi etu na me so yo no se me mo ano to ba na me se miniska ye be di bronya e diska na ye adwuma no so ye be di bronya wie na makofa de na ba na me sika ama ana me so yo ana me diska e ma no ma hwe na nimu a ba jo no so o pesen sika no wanyi amom oba no abaji bi wo se nipa kro to niema oba no abaji bi ti me kan sika no bom na ye 447,500 ana abaji sika no nti ebedi bronya akwanjrom di go to gold ngwa 400 million 47,500 ti ebedi bronya na me ka kire ne se me hia me sika ye ana me bono nti da ko mi ko ni fie sika na che nti so di sika na mama go tu ade na ba mo fam sika mame ana ni nwie ko fie ka se ade no mako fa aba so papa no ba ye ho mo se che so mo ko to bibi nti wo ko me ma na 3 million no fa nkoto ade na mo fa nkoya ade na me di minim na di sika ne ma no timi na msi sika na che ebedi bronya nti won fa sika mame the last time ko ni fie me ko ene yere ne me ntokwa na nya asem ketwa ti wona me ku wie na ama me ni abre pa starting so na papa ne pese me hunu ni fie ti ada me ko ni fie wona me konye na be pede ofia ana be na msi na msika de benzi aba wo se me mehwe bebe a wote na ja eno kodai me ko ye msi me koda me kan wona ne yere enya asem ketwa na ehofo patapata me ani me jai ti me hwe di na msi papa obu mu kwase asa de okogidi ana me fa nkogidi fo mpanimfo ebi wo kontomponi afeli okay na me ko kontomponi afeli to ko na mpanimfo ni nyina gu ho na me de masem koto mu na mo so ni mpa ko na mse ane ti e ho a na obai na mso ni na etena se ana na mpanimfo ne bu afu
ana mo ka say papa no kra ka so be china to mpanimfo no na ne nkwala ne say dada bi wo de ma ne yemfa ne ma o mpanimfo pa agidi fo mpanimfo no mo kwa cancel ana mo si no mo kire say enko edwoso o mo asore ba ko bo mpanimfo no pa ti ko na mde ko to nanim na so o ma asole ti o ha na oba no se betrasi onya oho oba ya no se wo asam na be ka kire me se me ma osika ne fa ko tu gold na ma fa ma ana na ma me ya ma obi na mfa ne sika ma no na ma me ne hai ana da ne de nya asem ketwa enti me koda ne kan so ka kire me se me obama ka atwi afa me so obebu magu ti sofofo no ko kan asa omobu fu se wo nyame nipa wo na so bubu obi agu ana no ye be gina hani amana bu nkoto dwekura so me nan so mpa macho ana asofofo no ka nyame se me de yanko na onko fo papa ne mame gina wo ketu ebi no gidi fo mpanim fo mo wadwo so ewrade nhiram pe kakra ya ne ayati yesire ewrade nhira de mam wo ye ne papa ye be kan ye bone ye be kan no mama na bu nkoto dwe ma ne bu nkoto dwe no sun ya so oja na ma wo school ti papa ne kwa de so de ne ko police station ojo so okay na dia wa ye no ono ba no so ma ne sika no ono so onya abote ono abepa gidi fo mpanimfo ni bi nto ni sika amana ko ya de na man ti so abaji msika ade nto on fa sika na mame ti ye kan ho no na okache nse sa de ye nko na on fo papa ne na yimra nto papa baabi na yele baabi ni nua ko fini baabi no no ana ye tena asam no so ti ye tena asam so ye kan no ana mpemfo wan ka asesa de a on kan da o diska de be mame ano se bebo sumi nsia tem no this kind of mama ti yanko bolete o mo ko bolete mremi se ne no mo bolete na bade a ntimi hu so mo sisimi na msem de bedam na mo ko ka asem na di say wak 6 months ni usumi nsia na kora so lete ni mum kora ma ana o du sika bro dan ye be afi mu nyina ahwete me fro bia mpese o de lete ba be hye me nsem nti papa na ka kire me se mpanifo na ka kire me se me de ba bia me fi se me pe bia me mfa nko na me de ba aferi asofo mpanifo ntime nyina anje mfi omo to ama ase wa ono ne nso asole bebre a me ko ho no mo ka chen se bra no onya no kwafo nti wo kwa yese asole we yapam no kwa yese asole we yapam no ti me ko mpanifo ne tena ase no mo ka chen me se ba bia me fi se me pebia no mo de o se won solve ani nwi asole mo onsi wo bi mo mpa ni mgu ase fi so no ane ba no ho so pepa de no no wanya bi na bo ane de a won fa ya na ya asemu nti me ba nwumre ana ma asemu o hawa ni tiawe ma bonto ye mwate ahani ya friend Sompafm Mpe Nipa ye yotententu ebe bi onam bia no ye nsa be ka no na asumdie aba producer wadi hu ngoma akozi sei o friend mama na ye ne ntwetwe nkomo ye hunu bota ye ntia hello obanimpa majo yes apani gas ye majo e pacho bibia boko de Pacho uni mami a ye frɛ no abnadoma mani nsame pacho ba bi owo ye ba bi kese ye wo se wo me timidi nkom be boa wa nye se bia ne abete na kire na anya papa eye nyame na obo ne mpaye sebe osoro nso ose na nyame abo ne mpaye se me anam no kase na asa kase ba bi kese ti nam si nya abotere ne men kasa no na Bible no dia na ka kire o Bible ne so watumu ne nsam tumu enti bunipa ubunipa nyame na ubu no ti asam no ne moa o ne jai dede na o ye nam de ni ngomo na anim se nyame bu atan no age obi 400 million na ambezo betua no nyame oba o de bechew krachi ewo wura jade de ni ti asam na mo o wodi obi ka ozo sese nyame di be na onim se nyame tua ka ne ana afi se nyame ba sa atemu no be yi afirim ani Jimmy producer is smart mama na mani abire wo de ka se nyame be bu obi aten unso atima da de obi age na de sa atemu oni nyame atu wo na free Bible mana nyame na ka jo sa metu mi nsam ti wo mu me na masam so na me ye nyame ye nyina enti anumire nyame ato no bo afro ofo so no kasa to butie nkwade de na mfa wo nkwa amanem o ge ka ngwase asem
Bible ya na fan na mo kenkan na mutu fan na esua ana mo bro for Bible no ka jo say service to mankind and service to God no wan ti ase 87 manumire na nka umpa Bible na urade nyia no mawa ti bonko so te say be kikan se muna be yiti manumire your friend say kwambo atin what fan domi abuafo ni amunim kwambo atin okwa asole wogidi mon kan chen say agro na wodi na etan Jimmy, and your the person you called cannot answer at the moment. Oh, mammy, I'm on Ganjan, mammy, no one the banana, yes, baby, what you made do a man and permit the assembly, me can't team about starting Jimmy say, oh, mammy, him could be him. Oh, the cat, ya frozen a bonfire. Now, so from who would I can't pick a question him so before from Ebamo Bebuno. Wouldn't him so before for about Ubebuno. Nipa Ben was what when a radi and him not phone bell in Obeja Apeke. E do we unu say ye kan ye bedan ya fedi oso wo awurade anim wanim ye hale nyam somtan tan bia na mo de atam wani na mo som ne basasa na mu didi na mo na wiase wo muni ni picture bia o kentempe yi ni chezesi ye na mo cheza ye de mu save na bank mo nya no WhatsApp abre am ye de atoso wa wunim kwambo atin o ze wan wan bia o kogidi ni din ni say Mame, many bra no besa umpe masem mpacho. Baby edu sesi ano nya agudi asem. Wa bodi ni sesi kwame de ba ndia. Wosi ni nia ne kwame de everyday. Debi. Boy bi kra mo si de otan ni nti. Do ayon. Oh. Daniel okojidie asore. Amene wadu ni money posage. Daniel okojidie asore. Ni nua kwa me preach wo kayetia. Wa wunim ni bia no mpamchew. Ye de MC number fa ni picture send me sesi ai. Wa oben wo bia fa ni picture no amede ya de sesi ai. Ye number no beba begusu fu mame. Manya ne ko de betena so bi we de enso me ye menya ba bi ehye bi benya de aba. Ade am kra chiri. Sa asem aba ne ye solve bedie na chire wadwene. Nipa ne ba ye no se be ye nyina no aso. Wa ba wa chire wudiem na afi we jeze kalabude na abeso obu maame no ba ba fiska na ba. Se ana nya medjuma na mo ye munnim munyansa mu besua munyansa anumre yi efrisi ye di asem ye wie na mu besua munyansa na asumdi aba. Yesi nyame sa no te mo de ne e favor mo no nam de quotation yi mu ho ano obi pra ne de wan kan che on se nyame de aye maami awurade bebu me so aten wan kan me ka che on se nyame ne wo kasa de ene ye okope quotation bi ayi e de abe che se ne onipa ye bi awurade bebu nu aten na 400 million atem mo no betumatua wama wunu ani aye ne ya no wo betumatua Kristo se no sere mobroni no sere ne yefo. It is what you obisi kana wudi ne ho fewa. Sana Proverbs e ka kire wo. Okwasia Proverbs 18:2. Ozo okwasia woni hunumu anika. So obeyi na kuma adi. Ozo wo hunumu anka bo se ade e bekwa achi ma menkasa yie na ene nkomu ntunje dambo. Ki efra wa peke. E be me na we de mani nsan. Nka meba ho mesremu ma na gu babirim. Ne yaka, ne yi wa free trouble nim. Ne ya solve. Nim sa mokuya moto om gina se wo nyame anim. Aboa Onsa be kan osika kalabule no ye no ose ye che no maska ne ba ma abonto yam ye hwe no wontua ye kire so okogidi an kire se wiase tumi nya ne ho ne wo nyame ono nam kwa na yin ba boni ni se o twe ne ho obeka so da so wo no ba no onim wo sa na comfort o mbeka akire wo suma power o ma hu so power nipa bedwam no a wo se ukotietieje mu no na o meja na so ntuma no atwe ne ho Unamu nyina wo trahye hwehwe aho no wa wahunu zi wagimi anza no won so o masan kwaguni ade na ye no aye ya friends of penyin na ye ne ntutu nko wana afi so penyin wo so hello One night. Hello. Yes, opening ba. Nyamini bambacho bibi aboko de. Bibi aboko. Mani nsa wo me bacho wuni ma brand be a friend Daniel.
Daniel. Bajo Anio. Yes, Sofu Daniel. Sofu Daniel. Oh, preach you a Kejetiano. O preach you a Kejetia, Sofu Daniel, so was sorry, open you. Hello. Who is our friend answer? On the Kasai. Nanny, Ojinazo, I confused. Ojinazo. A chance of good be a band anymore. Maybe an What a friend be a man and drink on a fianti and tone him fancy. Scanabeba. Maybe you will be over Fiaba. Ah, what is you will be bigger than near man turning? Oh, but mamma, wait a minute sound. Nam feels a nippon crown a boom. Say no among to mean to a magis Canady. But I say, well, is a movie young mamma, dear mamma, and I'm going to do maybe no one will be bimbo. Did Jimmy Gansem Hunu? Yes, and you are back what Siam and you are to say, Asem no Korepa. Didn't his often also on a Zabako. Said you for moments a medical bomb abaso. Near master tea, better than in Comofo. A good dear Paulina. Ofa meda say na edun bebi aya na asofo ne nipa de bi mugu nyame animu ase se wa wuji tum se wo ye sofo na se bi mpredu asabi afanya asakwan age obi sika na abeduru mpanimfu anim mpanimfu amwabu maami anim kotodwe wa wakoma mu kura woni se wo boa enkotodwe na wubuo no emfiri wankasa wakoma ma se ye hye wo se bunanim kotodwe enkotodwe ni kosi isen cause according to maami chire se obu nkotodwe ne kura na omo hye so metu asika no busumi nzi ani na kese sofo dane na onye na adwene enti so ofanya ansakwan agi obi sika ne ye frɛ na se wo asore de wo bompa ya chire wan wa fanya ansakwan agi obi sika maame ba pani muti television so ka se wagiri sika na wo se meti asole dem wo bompa ya mfo bi awurade de ugina o ma Satan wo se wo yufo ma dis obewie okum no asai edi wo te se Satan na wo se so awo awurade anim wo na nan kan zo ani ya frɛ kura no a e ya botere na ese wunya ko se bia na wuji sika ne ma ante ne se de wo fa wo kan yi na se de wo si toto e manele no kwase muni enya ne kwan so no na ya frɛ so fo pani zo se ye enya no etu afa wadaro ma amfa ma no nsi na ye sori nkonwa so ana de wo chiri na yaka oyere faade atwumne yanko offer me pacho papa no sofo de o say oye sofo na ogina solid dem a wo bompa ye no wonfa Matthew 5:23 no kenkan ne ye nyame som no ya ye nte ase trust am ne say wo kɔ akɔbɔ afɔde ananse wo ne nyankopɔn ekodi nkita ho na obi wa asɛm afɔde buchia na obi wa asɛm go there and solve the problem before you come back eti nyame som na ye som ne sɛn ofa obi edi wa oye gidi ni mapa nya gidi asole na meka so oye nyame som ni mapa na wo gina so dem nyame ani mo bompa ye what respect that do you have for God say me gina ho obi me fu a ringing no me peke phone no ye kwa abosonsom dem a wo suro kra sa wo do phone kra boy dey every day say obi be ye edia nyame som na yesom na nyame som na kasa no fa ye ntiasie no and sense no some of the pastors na wo mo eye adwuma no ebinom oye adwuma ye na ebinom so no eye na etenti bibi se no kura no e wo se nkoma pam na fra sole nim cause ade nim go ase beba na dua e be wani no ye sensere so ye to ase what must ye na wo gina wo sa me yesofo na wo disanse hunu we ya we de ye fra sofo be no se me wonyame anim wo bonsam anim udi bonsam sem se akogina wo sami wonyame ndia nyame som papa be na wo som no wo asa akogina ni mu som ne se dia wo no won sem fatase wo be gina nyame enwa ye ni mu no eni nipa bi say because na ho ntene kasa akrampo nso so nye na wa buo bi atisa say na pagimfo atena se am wo bunkotodwe apa ne che wo wi ana se tuasika na buso mi nsia ni klata akra ye nyeye ofama mefuma no nsia se nyankopon ye adoma ye se wo yire wo nsempia ye bum enti be koso ni pa ba ko fo no ade mi sikati oyene kafra hello obani bamba jo mo wajo yamo baba so obani mani sam bajo nim so for Daniel wo ne maami bi gold nsensem bi be pie wani Daniel yeminia okay mani sam wo bajo wati asem no na se na netie asem no nyina na minister papa yi me wo
na you go to do your mommy go to do no catch a good do. Media men or the minimum and I remember some of my brother, my middle class to this kind of one country, I'm to say no more. Chatin, I'm a brother for my money. To bomb my money, no, not for me, or this can be a man, no, we trust anyone among you. Now, I said, you see, okay. And Japan, I just cannot acquire man one, my in-house will be a cup. The enemies will be a new man of Quasica, let me call Musica could inquire. What is saying, you know, and the name Vivia, Sebia, Sena, Mamma, Minim Vivia, this unit on Minim Vivia found beauty. Minim say, Nana, Aquana Maya Boca. Obani, a Canada, my boss said, you walk on, why you near the never to know the Gomoka Crampany say, I walk on my caca with an Iridian Elco. And do I do a bisica de Goya good, I'm far my wa, and no is Sika, our ball quite so bit any Bacroca. A junior Asem Mpe and Wape, a catcher, mamma. They are similar to media me. The old Busamina may true, may true. Now, my minute will be of that for my member opportunity car. The symbol of crowd can't. I didn't start in a no. Or no, I do each one more. I didn't know qua, then you have 40. Unqua, you can get it, Marcus, on me, Brown, Maya, quite. And the idea of our own trust now. A power say Papana or the Giscan or identify Fania Fan Faso. Starting here 2 1 among or 1 year, my Gaya, Sabi Quaka, Kaquanunka, Sabi, Kobiaka, Yena, Kobiak, and Sika Cranke. The media made the meeting patroni say, I didn't need Baba Kusikan Wati, and about Panko, Wawa, me brown call, say Kodiska, and on to meaning the sound in a coy. Na den zeme kwa me bra no kwadia ti dem meet ma obani me bajo mani nsan onre bia kan bio because it down eni onu kwa so no ka so no so no prese obani sika no dia akoya mo no sika ko dim dia net se dia sika ne ko dim dia kwasi atem what say ahwa na ka say osu nua no no akwa mini Kofi. Brago Vinier. Hello. Inabusia bi majimi foti mi bo mo wano sa. Unia de ke frere ni waka. Wo ba nka de kan bi se oso ye sofo wa be chire se unia no abeso unia ni di mi so pepepepe sei. Obi na mode ne ka eno ndo de ababa bi betuma de man disa wo de ka na wonfa ma ya won de ofa ho be ya wo busa ya se chese mo de mo ye mo na wunyimi ya obi betuma gotu adi se wo gotu godo ama na mo se sika di se nyansani be na betu sa na mo no ma me be na ne mane wo mo a fifi on sram bible na nyame amamu oni daache Obata owo sa amai mesre awade se omo maka mente omo nka no se betafra to mbe nyansafo afra ma amenemam ese ne wani mu no so sa akam yenu wehu se yade a ne ma mbeda private game na beje ko mujimi anu wo hye dodo wudi obi ka wo bra nka se yie bedo akire kama da bia me kasa asem akire mo me se unya problem a onipa wo ka bie no obetimi de wakwa afiase. One selected good person, but I want ya someone who bet them. Yanzo ye busian dear. Yes, your cobo can be baby. My man of Grazan getting in your problem. Kwaku. I offer. Yea, Mamma Fama Nunsi. Na me njemu. Oh, boy, Odyssey, now some no would have. Odyssey, my fancy. Now, so real preoccupation, so I so dear. Offer. The medicine is a way, I quite say, Antrohe, or Bessiana, or say, them, Mamma, no mamma and the papa. Not just say, or call Yenna, said the name mamma and then the papa city and Domocrat and Canabano Corampoye.
make am na kwesi from fry point to fire enti kan nua ba akona de osusu na ni wo wona wo si gold wa eno makobo besa na mode tu ho anamo na wa se wutiri mu konya na se kote de ma wo obi a wo se wo yesofo asem bi wo wa obi a wo yesofo wa huhu akwan kire wa huhu akwan wa sa ta musika asa bro besia asa de akomo yonko a wo se wo gini di se wo betia ya wo sa ye gidi so na gidi so for no meka kire wo pa akosahwi me papa ba ko wo wo tutu ayi ni bi na de nye gidi kuro na moko yasunso bi na sunso bi mugidi atonsuom yanka no kuro nkire nipa wonu mu nsua kasa ye kasa kire nipa na kasa ya bible say kasa bokoi ma ba to ma koma eba fom na kasa jajajaja sa wutu mu nchene wa yo hinta dua che na wototo bo eba park so dia ebe sanka ya bufuom eba san so ba bia ebe kwa kosi no enya papa wonu mu na yase sumya wo hwe na ma adwena de achi a wonu pa Asem papa bi nka che sa dwade so ebe teki ya hye dase jimi fo nkwanye de kwa kuto nte mwana ya makoles ne mlo na wo ko hu mo wai amfada mfupa ko hu ko fo wai obe preach me so de me pese me kanya se gidi aso nya aso ketwa edin na da so na gidi ade bi a wo ye bia no ye de gidi na e da efa wan fa gidi a gidi fo mpani fo so no mo mrafia o mo fa kwa ne mre entesa ebe yen se bebre mo bia nyina ba bi nka se 7 prejudice ye tie fidie so ye di se be gidi fo atem eye boko e dan ya redway ana tv be bia ko ye twemu ta gidi ni pani bi hwebi so omo hwebi kura na omo wa ko gidi aso bompani fo na mane ente se be different e se ye nwa de kon wo ho besro na de oba kire kura de nka ni nwa na oji sika ne ye won de duoni woji mi kura wasan ja kan wo ye ntete ho na kasabe unwa ya de wo na do telephone afre ompani fo madam ma se minni mu bi ti se minwa na kasa kura na mesremo mu fanto ba be no ochina no ebie kura na se dwoada mi ameba ho na ma be kire mu ye wo de emfa ne se ye de enimu no wo wa be kire na de wo keke de se ma mi kura ne unwa no kura no ma ya kwan se wo kura sabim prejudice na woni minya sanka obet matran ho ama nipa da sene abebu maji musika ko lese ma mi upa che se woni obia yesremo no ma bi koso Ghana ha ye ne yanhwe ye a ye beka de ni kwase ye ka ade o mo ye ese o mo de ni da ho no maji ma me sika yi enti obi enu wonu nu ho asabim prejudice wo sreda wo si ni nwa no enti je wo ne kasa ri mu a wo defend ni nwa no ene yesu e beka che se sika na ma me sika no muso ma che di sane yesu e beka che no asaba no frɛ no aba me de betima kan nyina ne se me se ye wa sole bi ho no ma ye wo fie ne ho a ye ka sole bi asem mpese me body ye ka sole bi asem empanifo mo won kan etulanku sa ba miensa e de bai e wo Fox FM me ye trans me ne kata cho be ma bebe obi papa nyame fa na cleanse e me ye trans because na so mo so feketo ano wo jana yire si wo e no koye wedding foforo e na so ne bai anim wo happen no friend no si da bi wedding no mo cancel wedding no ne ye ba ubeka asem we no ya bo gidi asore nya asore ketwa ye ka sase wo bon wa free joade ko sim uko ka asem so bon we o mo de si gidi ayi SOMPA TV di atam mo de si o mo amu nipa ya o hye kokko ni bi ya wo preach o ye fra wo se me bom paye ye fra wo me bom paye woni masem na ye fra woni mu se me bom paye me de me ka nyina ne se gidi fo pani fo ma daroma efiri dwa ochan ya mama ochan ya madwuma efiri dwa de kokosi ni fiada mesemu nkambo mu mnyamye ntrase na adwobra o ye ni maso from panifobia ye bom din ana o maso din wo radio so a entempa na no mabadwa no no mdi ne pa na ba sente sade a aso e betima kan na wotwe kwagudo kan so no amene obi adwen efiri na kro obi onu obi adele bia no mesemu mo pe de picture to mo fon so ne ye di adwuma ye tufu me tufu se obi a onu obi adele bia ne nam bia no mesro wo de o picture wono a wo so nya ne picture obi a wa brand e picture ne ye se wono me emom gidi from panifo me se ye twa omo fia omo mra na ponko abodama sabini wura omo odam kwa kunyami nsha na mache difo akwa gidi fo nyina papa panyini ba akono no
Obia won a trend de ba di for akwade didi asolem de obo no ho modern message of panini bia ne code bia wonye nuru ye de ni di na manne if they say e didi ni ba ko na akoka na sebeta fracho nkate na ato ni bebrebe no proye ba ko pe na ma onu anya odewu indi se man Asem Mpe bia nkana mbete me matem didi e makwawo that's the reason why me di atama mi nsuro me di atama se police se court ba bi ebeduro me gina da kama atama medie me draw ni nyina sana mabeyewo indi me nim se wasa abre mpipa se lawyer bi na me yema be hye me nkasa afo ne ho it was ma me ne kasa na me nim ba bi ekowie o producers na ye o story ba me pause no bo ma ba so se mutimi ma ne so ne nan mukura mu nkomo bi anya me de masole ba ye nyamna sem se wo ye sofo pay won so ye sofo o ka mo ho monim begu asinde ne wo sa aban chi no na moje na esebu mudi na nka wo sa moye na wuja ma amne so mfa nko ba bi no do ba ye ne anto ye bu ne didi mu nyina matemo a wo se ya sem ye gu mu vi enti oni abi wo sa mo fagino nyam djuma na ne din ne bia ni mo amudi na ma police ni ya haji ma amne sika ama no owie no mbetu no vo preach no obeka so ni ma na ni wo be pam na pam no nam kasi ya nene nya sori bi odi ya oba ya de oni nya sori bi na sabe no ocheche kaza ena nge de ho abas body e ba say ye person of penny wa kura ba ko wo hyemo ni munyama ka ba kasi mo ne nya sori bi enti ha na ode ba mu nso ofu wi ase na mba wona tiko ama wona tiko ha na akura be pam no na weri ya na wabonte po mo nya de o ma ba Kristo wa ba sa chom no obi wo mu no nya wo wona tiko nkwen misleji di asofo mpanyimfo minim se mu de mu kura bibi bubi na mukura no nsini ameme pesa meka kwan efiri se abrabonda bia meka chem se yenye tiwi ase no obi ani planet obi firi so edimeme de menya hunu sade na kye a menim ne ekura ubi a nya meka kire wo no wa ga odware na ahoro to a ebe ye wo se o uzufro go ni bi edinya meka kye ontie ne ye na moa na asumdie mra afanze mo o kanko wo se ya de ne tentie basre gidi fo mo nyama nya fe na asumdie mra mpam chewo every Monday kro no bibia be fine na asumdie ba me pese panyi bi ba ne akora ni nie ne yenka ne nkobedi ni go didi asole de enya nkora asem ewia ko no be dem denden de aja se wojo so oton pabo wo tie dwuma de awrade nsha go so ma hina na akwase bo so mpra otumfo betwani ona na ni o piao na macha yewura openso otumfo setu abi obi ano nshira enyam ne dia ko video senior contractor otie awrade nsha no nya nkase obi abaso hello ofolumbe ofana bibia bokodie kama pa do bade na so no mra samwa na naire agudie porina obi awunye ho odine wona edi atam ko ne ho odine ba da obade na so police yo na do tie na jika na akwa wo jina ho me we SK Polas nyame ene hene wadi ne mo ase ambe ne kasa fi sekek na chipe oba da so fuwi dunya yi je do ba ejiya no ejiya na bekika ensem na gumama asem no ayapoto ama sebo di aba apo mo janemu amna pete gumo eto munim to ufika na koshima amina wa brena woni skabe abeshe skabe enu tu gaza abeshimu for your software accept bika isan say eto mu tie ku pikidom wa makasa de amu anwa asem na waso ba ko ka chena sefo yemu eni na ho wo ma miska ma no mi jiza aba Sompafm de ma me benya sika ama botoye atoyem we SK Bolas we nyame adwuma ofa nyamisha me wo yamade na ehye me ma ebesi mitirima ye minya duku obinzo mi mo gagu minya duku abo mi ye mitirima odene time hello yes sir ko yes please ni ko jo boko de ko ba sai won ne o na na ko ma na sai ajan ba ko yo mi hiti ya me mpento kwa ntokwa na ya ne omono monko mi hiti sa mi hiti ni yangu na o jamo ko na jamia we ta ba ko jamo na da wona be tempo ko ma ne ma to ko jo space chia be ya obi awai me chia be ya yango ai asa tan ko na wote mo ina to nti ka o nyane o ni fa bu den ne sana ko nyane na o kanya ko ba ka se mo ya amma ba na ko den ita wude me sana ko nyane sai ni bana
can say, I come back to my phone. But as an yes, I can tell you the kind of the men said, as an animal to that. No man kind of man does it. I mean, shall go do baby. No, Kasim phone now, yeah. Kasim, the medium, so as I go, so name Tepakwan, so and Gavin do dinner. Okay, or you don't know more than Janko. About you over the chain. I could see you on a can you teach you. I Juna, what she said, if you say, looking at an encafe, my coffee and that, one come on, at coffee there, a Juna on no taxi, no behind that. I know that you do man, living on the farm about phone. Everything I'm living on the farm about phone now. I mean, checking what she said, man, because you got for the time, only an age, man. Only maybe, Kujin so you sensible man. You say a prayer to the cankai. Aye, so I shudder. And we say, Mamma, no walk on my pa. And what will you be a bishop no master share you man? Hello. Hello. Man, I my video about hello. Hello. Open in Pavi Biabo, dear. Boko. Udine say you can say Uni credit. Hello. 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 Nyame adom na so e. Awurade ya ade dodo. Pato did for na sound to say me kabia. Pato pese you say so for na did so for na wa kodim obi sika no. Did immediately and our for no call. Or did you true faith international or your evangelical or your apostles or your salvation or did you dinner? Software could be some or baby, you will be every be away, but Yamipa Monday, remember session or one casa. So in your casa software bonia, so could you call how was or call one way of war? Is a Muna wire near Pen Puma Sibida call. You know, you are the one who put it by GDBI in Nigeria. Hello. Hello. Yeah. I'm Wadun Django. Obani. Do you know what you're doing here? You need to content. Hello. 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 On film muntendem. Ubiaba. Hello. Kofo jina so topic na say me you ntemo. Hello. Good evening, sir. Tayimba. Hey. Enti ubi. Yeah, go. Na pom ye de. Oba de aya de dodo na so e. Yeah, oba de adum ye so. Ye da ma se pan mo adwuma amoye. Na me de bia gidi fo no. Won me gira bonji preaching su bedri o mo da na die no. Mentia si o. Gidi fo mo atemu ba radio so dodo. Obu o ko la ko preaching o be ni ukura wa yi na kwa ho ni wodi egugu e ma nsem. Ese basa mo ye ko me dadi fo bi a wo mo hu asem dodo. Mo me dadi fo nke ye hu ni asem. Ese gidi fo ma andi so so. Enya di fo sem no mu bunipa. Won nyere ni se wi tu. Onza tete gidi empanimfo no be ye adwumadene. O ma mfa anye sikasem. Ena o ma hu se ye wo sankofo ne mu gidie. Ena o mo na take advantage because me am busuani ba akokora ye gidi ni. Waya de bi mate no no ase no attractive so gu nani ma be hina obeka adminu akuma na ye bise meye nso wonu kwa mpani fonso of wadawro ma go untim go shangi ni ye ko bi o ye ma ko se ntire ba na ye de amma wadware anajo yade e ha ubi a be yira na mo ma brese o mo bra nya gabre wa ba na ne gyina ya huna no sa aposo a wapim dua
Yem free on your dear. No, why? Why the ever? Ah, hello. 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 Obenimba. Juma dasi. Omunyina ho ye. Omu bebre nye gidifu to ayampia na wo kuna e friend say osalumba ene abegafo go ha wo kuna o hene yere ene abegafo mu go no o na samwa me wo fa say to ayampia me si gidifu no omu baba sese no omu nye gidifu wo makosi omu teten haban no ene a kire omu sa ade ndu ye sa sunsum niam ne hunu haban se de esidi ye samana ne wanwan ne wia na wape obi okomu nsuo bi na wape da kwan obefa so akọ nsuo makoya kwante e kan wia na otomatare na hye ndu otimiti haban ne kakra ne ade ade azano a na ekunu se de first tefo ne tena fom ba ye adwuma no enye bi ni hello balumba madre yako yeme so da mafime family ya dinga ko pon to no bo asena wo hyehyira amen we mo nyina mo from so Christopher e so akoma mo twa no Munkebi. It was woman many I would decide waiting in the Ayaman. If you are here, you Momo Quabon, Tinsamo cover that somebody at your almost such a moment who get 35 as we have Blaponia Mamabontia Mobo. Yakupo Petri, Kuma. Never come on with Mapa. I didn't come with so. Hello, last 3 callers. Hello, Voluba Kay. Na ofa nyame ni ade ablanti aye akai adai ya obi ma me present say na dwi wo na be sie condition ma ya awowo mu a condition boni nti ablanti di ade a wo ye ya to da na obi asori bia okọ no de abata ne ho na ya nkate boni a be fa do nti no na se asori gidi nti asori kakaka ti sa musu nyame mu kwa so mu de maya fi gu mu ti fefe finjablanti ade a wa ye de ka so nje ye ye stresse se na bibi ba sa na mpempi na sorry for na ya na say 3% no ye ku ya na ge wa ye ntiase san say bi ko for bi get to say no for ba na wo ka no ni ade sie no ye de na ba sorry na mu obi fo de ya ye se ko tina chiri ana bia se ka se tu asan so a sorry for obi abu di woni iboni ye ni di ba sa okra be free o asoro ni nyade abekoso akobiem yesre e hono so asoro fo mu nhwa omaye na moa na abra tende kwa bia so so betu eska no volumba pizarro macao gidi ni bia wo ye papa no obozu o hye ni nika na atra no ahyegon na guso kama omo nye baba box volumba kwazi azem sa hello hello no ma program so bi wo so baba Hello. Ele me tá dando da program chuvi. O waso dada yan kaza. E ka te fro boasi. Na so for no ni ana o ba ka se kire ni kono no peso o kire sen. Ando o peso o kire se ni ano ani o ba ru e ya kwan no peso mo for more with you na afro kwan so ana sefen so wa jimina so lawyer jimi amuduru court an yehu so na mo ni ma mini di nti mo fa won nti from na mo nji ma mini scam no we dey ketu e bi kura ma wonto ye mo hello yes sir we dey mo majo yeah cool everybody make a chance to for you. Meet you. No one say. Maybe some family say agreement because so between on the Aqualana.
Because in terms can will be just like that. So there should be an agreement. A woman say one first can in money boom. Now so at least there is a secret the agreement to be also. I want to be success kind of man. Who's agreement? Was I just in Muno? Just a watching BB who yanche. At the end of this agreement. Oh, boss. Some 490 million. Every move is also when you're good. No go to Aba. Answer now what the just kind of out there. So I know the Obi to me more be 1.3 billion so yan krata man who krata na nimba watia. Because of GDS and what you just say can be sending between yam why be for one and one forever and ever. So yam one. One thing you making major say. Abrabom dia si ye follow sa na obi nya boa wa abonten. Papa bi yeskani ni tiri mo odi wo fie. But abo ma mi hia ni bi so woni bi ba na kwetena brojire. Saana ni ono so ma mi hia ni na busuam ono so wo bi no wagya wo mo ho na ono so aba wo so abusuam no obeboa saana nyame aye nipa enti enye no ne asem ne but why ye o papa na abeso de boni tua kan Kristo say ni wo de boni hye papa na mu no boni mpani fie da eno ne yese kira ka ache ni sesie disi obo afie wa mu afie de ene ye nyina se yenim yesisi so ye nhye da ni kapra be wo so ye ne de kakra enso bi kura wa adamfo ye da bi aso ya no pa to aduane mani di ba uni awa kura se woni di ana no so so don't just kind of man and that's you. Thank you. Come on, no Yamishava. Ede ko ni nyina besia. Na niema akotote dia maye. Aha. Eye Sompa Asem Mpe Nipa edu anadwo. No nso de kopim ni no du no mani nyina yiyi nasum. No ayiyi na ni ase. Wo ayiyi ni hwenim. So wo hwia Asem Mpe Nipa no. No wo hwia Asem Mpe Nipa. No wo tia Asem Mpe Nipa. No we obie na no de akira adwene bi. In the four senses of woman body wo tire ho no. Edu animra ye to ni nyina. Eye Sompa Asem Mpe Nipa nkwa de di se adwuma no. Ye ni abrese korodom no. Wajimi emfo wajimi mahawo. Efie bi wa, fie bi tuaso. Kurubi so wa, kurubi tuaso. Wajimi kulanye fie da wo fa hye furugu. Nka ngwazi asem. Na emwa. Wayana bibi wo fa twum ni enko. O wa ne se brankuma se soame. Sheffield station in chen ho ana abrosana ya to ho ties red and white no. Fa wa asem bra Sompa Asem Mpe Nipa ye wo ha. Free jua da kopi mi fie da mpa chaw. Wo ba no pa efri na wotwe ko nyina no ya ready into ba ye behwe ne ye tie wo ne ya pe wa asema no pemesi bread ya mana sa wo fra ye may 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 offer yadasi ya kwadi ya meja medofo pa ella o down here ya so Sompa ha down here ya na ne ma me kom kwan so ho no yes na me chia ne pa na ma chia ne ma me no ya week ya me refinidi no me de bon eno ne mbeko pa ya week ela ma me ketani ding ela ma me ketwa no yes erade nyankopon hia na wo nhira o ma me ankasa so ne granny o mo nyina etie adwumadi sa no bi do no mo bi yes o mo fani agro kra o mo fani agro glory yam se papa eba yes unique glory worship center eja Ales what be say spiritual marriage so daboko na me na aso ya mabro aso aye se me ma ho ndi ni opeso ye ma me wanya ene ya akọ ya ahira de ene ya to anama okọ ho the moment how they would na be si eye kronom ho no why nhira da ono de se de misi hunu ne ma wo no ambese nka ono ato abome no ya na ano da bi ya akọ okọ ho abehu ne ma